Pele ga ge re ka thomisha ka kanegelo, a re ithuteng mantšu a maswa. Selai, karata, tšhelete, cash. Anthony le bagwera ba gagwe ba ya mabenkeleng. Dumelang, nna nka le thuša? Dumelang, ke rata go reka kilograma e tee ya matsapane, dikilograma tše 2 tša diapola le litara e tee ya maswi hle. Ke tšeo, kilograma e tee ya matsapane, dikilograma tše 2 tša diapola le litara e tee ya maswi. Na go sana le se sengwe? Ee, na o ka mpha gape le mae a tshela le cheese ka kgopelo. Na o nyaka cheese e kakang? Mphe dilai tše 5. Ke 100 rand ka moka. Na nka patela ka karata? Aowa Ncase, o ka kgona go patela ka cash fela. Ke eo. Ke a leboga. O be le letšatši le lebotse. O šala gabotse. You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.